الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menjadi palanggungan si agama Islam, gayni pain kajumuan, gayni pain kasinumuhan, yani pag-isebin, bisan nidaran watakalewe bi insuwalahin, sumagwa nin pigge masi rumagbidda in waktuhin, lukmasi magbidda pangurong kitabi wa Allah subhanahu wa ta'ala in pahalain. Murah-murahan di alam kita bisa yang duk ase Allah subhanahu wa ta'ala, duk syarta magbarkat si kita bi in pahali-halitan bi, duk pakali-kalitan bi, duk labi-labinin bang tabibbeg wa ite bi ina sa suku takalitan bi, duk hatitan bi. Menjadi may umat Islam, mabaya aku ngurungan kita bi dangan-dangan, iyene palihalan hukuman supaya tahati wa tabi yene amban aku dukkaam duk sinene amban kita bi pagtabang-tabangan ni hadja duk ituan hatur hapituan masih bang dalil yene sa amyaan mapakitip-kitipin masih ni tahati wa bi duk katauhan ni pagessew pagwa sa amyaan sumagwa nin kue ni tasabut aku iya na dahil lumian gini pa in kajumuan pagpa-7 duk gini pa in kajumuan iya na sa amyaan pagmuhadarahin amban kaguruhan duk sanjari masa kita amban hukuman si ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah tabaraka wa ta'ala si surat An-Nisa, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة walapan subay hatita bima umat Islam gita kale suwala kulay takale duin alhamdulillah dambuwa amban hukuman si ayat Allah subhanahu wa ta'ala tasabbut wa'ku magbaha umiyaan natasabot we ku ansini bangsa upama katauhan we bi inparkala ininan bilang ko ipaeseb atawanin review demikian nin siga mga tauhan iyahin na bilang pangadjian ni duk bilang iyene pahali-halihan tebi ko ne painte sisangin inin ngingat duk nga hati amban dakabtang padwe kabtang iyene si ayat Allah subhanahu wa ta'ala ko ni tabassaw ko magbaha umiyaan. Ko ni parman Allah subhanahu wa ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum. Hatihanan hinaram sikaam iyene kasaihandi inabin معناه ننتو سيتوان حرم ينا سأميان مؤبد
على التأبيد niya pito hinaram ni umat Islam ala ta'bid iyan si bangsa kalalahan dambu ni painte iyan amban kasaihan di asidhelo kita amban narah atawanin sabut bang ini halaan ini pakarajaan ko isabut mapalabay miyaan subi ingat tabi niya hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala amban nasab ma'nanin in nasab tubuan amban amma tujuh ina tujuh papu tujuh anak tujuh ampu buna isab niya hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala al-musahara niya muaqqat niya tamananne al-musahara iyan ko dalil painte iyan may ipal iyan painte muakkad hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa ng bang pelos ng banin niya chance ni kajarine sa amiyan sumagwa ng masiru sabut insyaallah ta'ala sigantaan iyan takulitin ubus niya rin sa hinaram Allah subhanahu wa ta'ala ar-rada'a iyan pong tinai susu masiro sab insyaallah ta'ala sabutte dukniya hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala bil ihtiram yun may kaandahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumagwanin sinabut na jayen sarun bisan hepin gay sabutte bigi asal andang gaane pa ente siya niya asiko ito sumagwaan pag hukumanin makajari subay yun sabut supaya isabtahati wa itabidangan parangan ng umat Islam ubus niya isab hinaram Allah subhanahu wa ta'ala bil-li'an yun magla'nat sa ingahatihan nin magla'nat o isa upama dende makahinang dusih si Ellane ma'nanin pinagkalan wa na in Ellanin sa amiyan iyo sa bangkain kita pinatalibon Allah subhanahu wa ta'ala man pakarajaan ininen sa ininan istal kahantang nin al-mula'ana ini magla'anat ila anat induangan lain paintiin lella magpain pinain andame miyaan makahinang gayhap ubus bupagwa sa si syara ubus inala siyan paggaaniya saksi pinasaksi indambuwa lalla ininen min limeh min ampat kamin limenen wa anna la'natallahi alayhi bangsa upama in bennal insidendele gato o tahinang wene matan pa in la'anat siya si dunya pe sampai ilaw akhirat pinajatu siya damikyan nan bunay sa nasambag in dendehin sa iyan do isab pinasapam pinasabot min ampat bunay isab kamin limenen wa anna la'natallahi alayha in kana min al-kadhibin ay in kana min as-sadiqin pag si kalimanin matantayad in Allah subhanahu wa ta'ala ngala'anat si dambuwa in dendele bangka ni annen too in pinain elanin busya pinagbutas gayman jari pinagbalik sa kaumulan masa sampay di mati iliin amban al-mula'ana sumagawanin insyaallah ta'ala masiru kalu-kalu ru ta'abot wa itibi banggay ta'abot atawanin manggay ta'awus wa itibi si waktu sangin ini manjari ma umat Islam pasuno bil ihram niya risab hinaram Allah subhanahu wa ta'ala bangka niyaan in lillahin atawanin dendehin dialim ihram hinaram siya amban maglawlaki bini duk amban sa niyaan al-aqd magkawin ilian tasabbut wa kupit kayo niyaan amban hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sumagwanan pag anyam-anyam tabi pag suno-suno tabi insyaallah yun sinabutkan di sisangin ninin kuha na si ayat Allah tabaraka wa ta'ala sabutukum yan hurrimat alaykum ummahatukum hinaram sikaam yan haram sa kaumulan yan sa ibi dukemon yan manunjuki si papubi
sa ina, demikian nin sa amma sampai padiyata. Kue ini tandaan si ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini nin hurrimat alaikum ummahatukum. Balikanku hinaram si kaam in saibin bune papu bin papu dende amban ina atau amban amma sampai ini palangkyo ke amban ilian. Wa banatukum buk hinaram lu isab si kaam me umat Islam in kaanakan din. Hinaram lu isab si kaam iyan kaanakan bin lamud ninaan si ininen amban anak bi magtuy duk amban anak bi iyan ampu bi damikyanin amban ampu anak bi lella duk amban ampu anak bi dende sampai padiyawa iyan isab hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala si kaam kuwene iyan pa in Allah subhanahu wa ta'ala si ayat tabassawa itimiyaan wa banatukum duk anak bi o gusto si itu en si dialem lingkungan wa banatukum lamud na sampai yan anak-anak bi makna nin ampubi sampai padiyawa at sa amihan amban ilian na umat Islam hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si yan bangsa muslimin haram yan muabbad haram sa kaumulan. duk ina pe sikatellu wa akhawatukum hinaram lu isabu Allah subhanahu wa ta'ala sikaam impong tinaibin. Tuos ito pong tinaibi langgong iyan nagna amban iyan pong hinaini itong pong tinaibi langgong buna isab pong tinaibi amban amma buna isab pong tinaibi amban ina ilian umat Islam iyan hinaram si kaam malaingkan nin niya isab yun magtawag atawan mag-alen pinain pong tinai si agam Islam sa ga niya pag inaban ga niya pag alab-alaban sa pinan pong tinai si agam Islam na iyan sa dili iyan pagbisarahanin iyan si parkala ilian pag ituan manunjoki iyan si sugsugan hinaram Allah subhanahu wa ta'ala iyan si antara iyan lilla rukdan. Kung kaptaan Allah subhanahu wa ta'ala balikanku wa akhawatukum ituan si keempat atau si katellu amban hinaram Allah subhanahu wa ta'ala muabbad sa kaumulanin ga niya kahalal na bisan pe sa inge duk ina pasuno ina amban ilien amban anak pang tinaibi in anak pong tinaidendelay duk anak ne lella maknanin ampune sa taga-anak dende bang sisugsugan amban pong tinaibilay na umat Islam buy taga-anak in pong tinaibilay lella duk dende sali do ina anak delay niyan ina bang sa upama taga-anak lelalay dende atawan dendelay do sa dende sa amihan hinaram do sa sikam sampai padiyawa ina iliin amban hinaram Allah subhanahu wa ta'ala haram muabbad yan si umat Islam. Duk ina pe wa ammatukum duk saibi duk yan si itbi amban ina amban amma wa ammatukum pong tinai amma abi dende iyan hinaram lu isab si kaam na umat Islam atau si kita bi na umat Islam wa ina parman Allah subhanahu wa ta'ala iyan tasabbut wa itimyaan wa ammatukum ilian hinaramin bunay sabang anak ina si itbilay ga niya ala isi parsupatan ni maknanin danganakan dimintedde halal tu si ituin iyan jari kaam kinawon wa khalatukum damikyan nin iyan si itbi dende amban ina
pong tinai iyan inaabi dende demikian nen ilian lu isab hinaram Allah subhanahu wa ta'ala haram muabbad pamante piyan nian pitu hinaram Allah subhanahu wa ta'ala tahdidan dambuan yang banina si kaduenen anak si katelunen pong tinai si keempat nen siit pong tinai amma apa ente si kalimenen pong tinai ina dende wabanatul akhi iyan anak pong tinaibi lillah makna nito si kamanakan anak pong tinaibi lillah iyan si kaenem wabanatul ukht dikyan nin anak do isa pong tinaibi dende ilian amban pitu hinaram Allah subhanahu wa ta'ala iyan haram muabbad dukniya do isa pasuno amban ininen wa ummahatukum allati arda'nakum duk iyan kasaihan bi maka pasusukaan duk iyan kasaihan bi maka pasusukaan atu si tuen hinaram do isab iyan pong tinai susu wala tasabut ina si ayat Allah subhanahu wa ta'ala lu si kam sumagwanen naan si ininen na umat Islam takaleru suala kulay takaleru api mekonik no ko kampe kecil bakas arak mag arak men hatu tumaklead yana signal pun asunu anta pabalik wa ahakum allati arda'nakum duk iyene mian saibi makapasusukaan tuo si itu en pasalan sin susu hinayb al-adami wal hayawan iyene sa suku pagua amban susu dende lamud ni hinayb sampai manusia iyan painte makna nin bang silugah ila ar-rada' bula bang syara masu min dunil hawlaini labanan thaba an hamlin iyene kwe panesep we dambua nakanak ga pengabot 2 tahun iyan kaid nin atau nin syarat nin ga pengabot 2 tahun gatas amban iyene susu mama susu iyelay atawanen tainum wene luone ke amban iyene sa amian ineddo ini si dalam baso mag-ikhtilaf ina siye ulama ento si tuen hinaram do isab si iyene sa amian iyene si dambua lalla makasusu si mian inaane atau ina amban susu وإذا كابتن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حينارم ينسي magpong tinai ang bansusu kwe du isab kapangaharam yene pong tinai atawanen kwe du isab kapangaharam yene sa amian ang bansuksugan kwe tasabot we ko yene pito ang sinimian si ayat Allah subhanahu wa ta'ala sa iyan du isab yene hukuman nen yene pasalan sinpong tinai susu sa inga upamanen sa upama niya anak dambua uran te kamu pama ubus makasusu si dambua gende ubus in anak melay ini anak pa inta dendelay niya anak melay laus gende makasusu siyalay haram pa in siya maganda si yan mian makasusu siyalay damikyan ng anak in anak nilay ampu nilay pa inta dende at ay lellabe haram isa maganda siya pagge mian hinang ni isiit na
Damikyanen anak luisab anak luisab painte pong tinaan man susulay taga anak luisab gay luisab manjari man mag-ilahan yan atawanan mag-andahan yan anak danganakan ni painte minduwe and aga siit nalay sa bang magdanganakan ga ni painte niya la isian saan bigay ko luisab yan hukuman yan si pong tinay langway sa upama bang taga-anak si kaduangan usin anak dili jari du sab kinawin painte bang maglaladen de ilian painte jari du sab painte si basalan yene ar-radha'a ko ina tasabbut waqti yene si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasab hinaram yene si pongtina isusuhin ko sab kapangaharam yene sa amyaan si painte yene suksugan. وقيل طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة حين رملو يساب ينسي بونتنا isusu ko isab kapangaharam inasa mian si pongtinay amban anak ginawaan mian sa ini tahun 4 ilian amban hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si yani mian manusia kung tinai susu yun painte si ina nilay hinaram do isab ubos duk kung tinai nilay kung tinai susulay hinaram do isab ko ada parman Allah subhanahu wa ta'ala akhawatukum min ar-radha'a duk kapong tinaihan di amban yun susu to si ito ang umat Islam piye gantaan meke iyat tahinang kung tinai susu فإن siya may kaulamaan pag mag-ikhtilaf siya to si ituan si atas telo bisara si kaisaanan pa inne subay paniya lime rada'at sa inggil lime rada'atin lime susu bang sa upama in nakanaklay bakas ni nusuh minted deus bubi ni pahali bisan da sesep sa miyan pahali Ubus pinabalik ni sa behenen si kadue, pinabalik ni sa pabalik si katelu. Baka sa dailabahan na ubus pinabalik ni sa min lime magbalik-balik sa amyaan, iyan hinaramin na umat Islam. Iyan qawl, dambuwa qawl, وإن حديث رسول صلى الله عليه وسلم أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك 5 رضاعات وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمن. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها بنتور الله سبحانه وتعالى إن قرآن niya 10 subay 10 painte yene susu duman 10 susu kanen 10 nusu in nakanaklay bang bakas nasip minta dos palabanan sab isa si kadue kuwero palabanan sab due demikian si katelo demikian sa ay andu isab ili an umat Islam 10 ubos pinasewan limehin talab bilimesa na itu adiyan painte magdalil wa tamanan diawa ni yene miaan pong tinaanjari iya pong tinaisusu yene si gay jari yene kinawinan sisiye yene duangan lay amban anak painte mamasusulay ni duksi men anak duk painte yene pinasusulay ni lime tamanan men bang painte makasusu 4 duyen gala si haram siye iyan si kaisa qaul si kaduanan qaul na umat Islam ga'niya sali do hakka kulangnin magdalil ni sabsiya ko na paraman Allah subhanahu wa ta'ala wa ummahatukum allati arda'annakum ga sinabot pa inda to si ito ang lime atawanan telo atawanan 10 sumagwaanin piye-piye na kulangnin atawanan hekkanin bang inalinan makasusu indambuwa na kanakin si pong tiniasi painte dambuwa dende tayo ng haram ni bain iyan sa amyaan na pong tinain ni amban susulay si katelo qaul
tamanan diawa ni iyan sa amyaan may kakaalanan magpong tinay ang bansuso telo ko ay nakabtangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si riwayat Muslim لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملجة ولا الإملجتان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاي حنارم سدمبوا يعني سأميان نكانك مكسوسو بانكني أن من تمن من دو سسب ubus ini sab taikutan ni pabalik ubus ini sab pabalik sa amyaan gay haram sa abang kami telun haram me ini sa amyaan tahinang ni pong tina isusu ini sa amyaan den ini mian maka susule duk anak painte asal anak personal mian mama susule ini nin ko style makiseg-kisegin na umat Islam sa niya magtarjih painde makisegin bahasa yene si lime painte mian mamasus lime mian tamanan diawa ne due mian no magbasaganin yene due painte ene tellu atawan lime sa abang painte hekka kulang lay ga painte lae si en mian ga tanto basag bisan ayat pagdalil den paggen niya magtaksis in hadith Rasul sallallahu alaihi wa sallam tasabbut wate yene si mian magbahao mian ituin ni masusuhin bang makaabot lime atawanin mang makaabot sa amihaan iyan na tello to si ituin tinarjih wa ali ar-rukban bakas taguro ay kami painte sa amihaan sa to si ituin subay kaniyaan susuminted de niya api mag-ikhtilap pinain bang tingko minted de bisan pe pinagbalik-balik wa ne iyan sa miyaan panginumlay kalinan minted de ruyen niya sa magpain pilan subay eso iyan minted de us pagbalik ni isabisan pe min duwe mintello kaangan ni pabalik insusuhin gay pe kalinan subay painte iyan sa miyaan asal eso sa ato si tuan ko ini pinainlay bangka niyaan asal iyan mabasagin bangka niyaan sinasap yung anak-anakin ubos bune agen-agen nalea pelusan sa pabalik niyan isa niyan ubos bang may isab lian kaangan ni pabalik duk nesep ni sab susu en sesep ni balik min duwe ubos bang na isab lian kaangan ni pabalik min telo nag na in kaharamin to si tuen alal qaul bang pain te telo hinaram ni yan sa amyaan bang makasusu yan si sabdili ni ansaid ubos ta hinang haram ni pagtuan ubos to si tuen na umat Islam فصنوا ليس وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم كبتغن الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم دك أنك تبوء سكام أنك تبوء سكام أنك دنده duklel la sa dili ubus taan dawe no ubus in anak nilay sa amyaan ilien dambuwa do sab amban hinaram sikaw ubus itu niya masala may umat Islam so ingat tabi pahab awe mintello sesep sa mintedes bang painte sesep nesep painte nakarakil sampay nalaya sa agen-agen us pelusan na sabihin yan isa dumay may mintalo sesep mintalo lebba bisan painte nyaon asal nesep gay lebbahan ne bisan nesep sa miyan us mekay en kalinan min isa bang ni palebba en sa miyan pataykot ne mintalo bal okay saya sunuan te babalik warabaibukum allati fi hujurikum duk ini anak tabo sikam bangka niya annen ya tu situan kay
niya to siton sarot bang kaniyaan nen silumabi alhasil mafhum mukhalafa bangga kaniyaan nen dumain silumabi patannaan inanak tabo si kamna alhasil pinhalal si kaam sa bisara in atawan mafhum mukhalafa ga ni agunane ga ni kabasag-basag ni bisan pait atak tayo to si ito ang umat Islam hati tabi maaf bang sa upama niya mag-anak matatto dende kaga anak ang banlela sa dili at luon ke matay elanen at ang luon ke tinimanan in dendem yaan budam buin ka o mabaya ke o mag-anda si ina nilay muna ka am ilian sa amyaan bakas kinawin bakas ka am kinawin sa gape kayo bakas umasik dalam bilik gape bakas takita yang ban ina manunjuki dawa'il jima' atau iyan patapit-tapit bainte yan sa amyaan mangantan lay ni almasis ni apa itu bagmaan almasis aljima' to siya ituan buti manan no indam buwa niyan dendemyaan mabaya kayo si anak nim jari si kao mag-anda pa si anak nim ang si dehel lupe amban iyene niyaan papirino magdelem bilikle dehel lupe amban pagkakiteno ine ganta tinapukanin lang iendam buwa amban hukuman syara sumagwa membang isab kyo mag-anda dehel si anakin mujarradul aqd ina mo ana sali ko mag kita awatawanin gan iyan pagbidaan ng duwe magbid pama indendemyaan taga-anak iya dendero isab buin lella dambuwa mag-anda si inaanin kawin iya atawan asal dumambuwa ang dambuwa lella ininin harap na si iya pa ina alak tabo si iya lay gene jari iya bang ni iya bakas umasek si andanen iya na sa amyaan sumagwaanin ini kakante ano wala kaya taris hadwa denus pa pinasa ano ni just itutuwi ang pagda baluklat hudurikum ini anak tawos ka fa in lam takunu dakhaltum bihinna tanutiya na magtawdih sin ayat التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن بنجا كم أماسك نيا بنت كناية توشيتوين فلا جناح عليكم لأني سأن زكام معناه بنجا بك أم بكس تكاوين بنجا بكيو بكس أماسك سأندانو لي يعني سينا نلي لو بكس تكاويني buki o mabay nggak ada niya sali duyan mian umasik si atawanan nggak api umasik si iya tuko si duyan haram may paintimasa si iya
anak sa miyaan inipat hadya miyan at taban ni ko may adak mag-anak adopted mag-ipat na dyan ko siya bang hinang mo anak gay din manjari pinapilido siya kao tuos ito bang sa upama in aaili ang taga-anda buti ni mana nawe na jari si kao mga ipatyalay nganda ro sabsin andane so magwaan andasin anak no kay manjari duk andasin yun sa miyaan andasin anak andasin men anak tapasusu atawanin tapasusu wa andano yun sa amihan yun anak yun painte tapasusu wa andano yun lilamian taga anda rusab na hinaram rusab sikaw yun ko na tasabot ito si yun kaman sinimian sa suko hinaram si yun sa suko hinaram si sugsugan hinaram mo sa sipong tinaisusu alasin sali-sali ito pa ito si Don Kemon ato si ito en negtab gite si yan ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa halailu abnaikum yan miyan ayuan bi hinaram mo sa sikam pa ito na maganda siya bisan pa ito tinimanan wa an tajma'u bayna al-ukhtayn duk damik yan min gay pa injari bang pinagsumbaya in dende magpong tinaihin magpong tinai sa amihaan langgong kinawinan iyan illa maling kanin isap ang dumahello ang bankita bi kuya na si Nabi Allah sinate man sama Yusuf Yaqub alaihi salatu wassalam na si iyan jinari si Sarade si iyan sumagwanin mansukh na pagtaabot si hukuman syara Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taan daw na niya duwangan pa inte magpong tinay sumagwanin tiya ni kitabihinan ng batasan pagyan sa dili pa inte in hukuman nila asal niya tinagtanto Allah subhanahu wa ta'ala siya sumagwanin tus ituen amban pa inte hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si kitabi ng umat Islam pito hinaram yan amban sugsugan damikyan nin hinaram amban pa inte inapong kinaisusu duk damikanin niya hinaram bisab amban anak tawo duk amban pa ite inaane waradaib damikyanin amban ayuan iyan lusab niya rusab hinaram insyaallah ta'ala mura sa pagbalikan yan men mawdu' to tigataha manamal bang hinatur min as-sara duk bang pihate in madahib duk na qawl ana masika ulamaan sumagwaan bang niya lait kuega tahatibi duk bekkat si pakalebi na mura sa kaam nilew duk mura sa kaam ngaro sa amiyan insyaallah ta'ala pinhatihan sa kaam sigantaan yan mi antages-gesin mura-murahan di alam kita di kasanyangan dunya labi namang si alaw akhirat hangkan subay yan pa inte sinabot wa ite imparkala ininen dumain ni hadja subay may katasabot atawanin may katakalibi lu asal niya sa pagmukhatara atawan bang asal ngaji kaya takhasus nun atawanin course nun sa amihan sumagwaan may parkala sa ito subhati TV na umat Islam lagi kahikahan pa inte silahat kahanin maghukom na hadya men gaabidda ubos niya na may sa amihan may anak tabo may anak tabo sa amihan may jinari pinain kinawinan atawan sa inin hekka pa inte may problema atawan may parkala sa ininen nahangkan subay kita bingahati subay kita bingingat in parkala ininen murah-murahan di alam kita bikasanyangan dunya labinan mang si ilaw akhirat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.